Nasi tu alalo pasta ini. Mieni ka ule mata upu sidi. Ko se anga fatstau ile atua wa ele o faasino na o le faateusiano mo o mia ile a o wina le tatu fa na le atua ia ma ai to elders ko loku fe au to ina fe anga sa o le menga lenga ile loku am ka opsi sili la ele avela le fa pe wa le lava la kam ka opsi sili Maloka le longa kuse pa ia e fai ma alo fanga o le me kaunga fai original language and its theology ma me e tusa ai o ke alu fam kala o fango e kale sia a come fia ai ma fa kele ia lo fa ai le o la ka Ma lo le soifua manuia nang ia ma fatalo fatu fo ile na tu de tino Keriso de nei fiafi ia o le nganga e moli le faaftai i le tua lona me alo faleola ia un fai fo i ona tatou feiroa ia i lungo nei so ta inga penga te whailangi ia ua le whaasohi no la fionga le tua de nei fiafi ia malo fo se fua pasta malo se fua la sunga pasta savea i le li ia me ia ta umta upsisidi o le mea ta ua o le ta upsisidi. Ia wa kelenga ka whanunga ia nase tu alalo pasta ili. Mea ni ka ua le mata upu sidi. Te le lea mata upu pasta ke le lea sofsili ele mfankali skuskasi ia ele fsili lea moro sila fia tali va veatu. Ia pe mai ta amata mai fa pe a kaulole le mata opsili ia even the word itself speaks of itself le mele the word theology ia pe fa opulo sili le me mata opsili ia fallinga mai o le wing of silinga what is theology so theology o le opulo vai theology o le tau fa samoina na o ia min o le mata upu sili o le tau whaasamoina na o le upu theology ia ainga iai ele aima se winga i kokongo o le upu theology e whetaui ma le upu ma le whaasamoa o le mata upu sili ia o le mata upu sili la o le whaasamoa nga a karangoa lo le mata upu sili ia that's theology o le theology lava ia o le upu theology e sao mai upu e lengi e lua o le theos means God ma le lokia means word so ele e vava aile iai i vaenga o ngana ia ma vai ina ta onga iai a whape e whai ma veape o fōlinga ngai ke va ai o le theologio ko se whatatau lea i se tautalanga po o se tala noanga whatatau i lea tua whatatau i se atua ia ku fallinga mai o le study o se mea whatatau le atua o se whasoa i peo ka mele whatatau nei pe a whapeanga e wha upunga lue pe wha veape a nauna lola i o fallinga ke wa ai ai o le meanga le theological so e avenga i stangata e whaial mea leo le theological in other words o le upunga e ave ka la whaial whakarangoanga lea ia malsuenga lea o le mea kau theologia lo inga la mwhainga whape o le theologian le whapalanginga o le mea leo le theologia o salonga e ave se tangata la e whaia le mea leo le o le susu o le mta opsi sili ia a whapea e sau e pia mai fōlinga ia vei ma upu whamatala po le adjective ia o nga vailo e fōlinga nga o le theological so o se upu e whamatala ina mea whaamata upsili things about theology pe tu se mas whasa mo so it describes something theological pe whaingo fia so o ta ungala nga ia ile winga lavanga ia le upu au te fia ile whasa mo nga pasa mai o mta upsili asola po le lima po le ono tausanga
nga matai ona faile ang fifi aule le mea lea alem so kai loa o le mea lea ka o theology wa e sel tala tu spa ia mea ka o ka spa fengen koi mar fengen fo o le fa loma o le ngu mela a sawela mar ka male o mga upsisili ia ka ke fa akwala wa fiwe o ia it has to be word by word ia kali ofisili pero kam si o le alfa tu o kali ala de kus fesili nga o le mta fesili o kali va ka kali le so o le winga la karka fa mi umi pasto o le fa sa mo e tato tu fo isa mo ia le theology le mata upsili o afika ko o se mata upu e silsili fa longa me i le mata upu le o le me alang o faku me vanga alang o faku lumo i fa tu o le susu enga fa tau i se tua instead o faku susu enga fa tau i le tua wa le o fa sino na o le fa cristiano e yai fo i le i si fatu tuanga so le upu theology ala ia ele fa penga o fa cristiano e fa nga ina ele va pe ka lo theology o nga fa cristiano ele va pe pakingo e longa na lo no wina fo inga leo so si ku ainga fa buku lava e fa nga inga le upu le yes e le nga se cristiano sa ole nga konga pas ele fa pe ka o theology o le me fa lotu me fa cristiano le ai o le pe on va o theology o le su enga po se au ilinga fa o le tapenanga o le fia iloanga o le au ilinga o se mata upu fa tatau i se atua so e fa kaula so se atua but o le mela le e fa solonga e le tala no le su o le mata silsili fa tatau i le atua o le tuspa ia alanga anga fel tala mele ki o fa pesi all theology biblical or Christian theology langa ele theology ale mta silsili ale pura la to ia mta silsili ale hindu mta silsili ale musalemi me fa penga ia sa vola ia i lotu e karkon kuspa ia pela ele ovanga i orthodox Greek orthodox Egypt orthodox la lengo le sim Jews orthodox avanga umanga umalako mata upsisili ia o mai kemo ka ku anga isa mo ia ele ka upsisili mon mau yovala to wia e ka upsisili al mamona o le kalesia fitu katoliko o me kisi o ke fakasa ia pela o ai ia o nga ka upsisili umalava ia e vai nga vai ina ia pela o matato vai taimi pe tato e mafulianga ele reform reform theology that's our theology theology wa ele theology e mga upsisilia ale vai nga ia ne ka ko la me ka iki me kisi mga upsisilia at Pentecost e me fa pena vai lola ia o le si me ilo ka ko wa ele liberal theology ele liberal la tato e reform conservative yeah se ka la tiki ale menga ka reform se pa yang ka breakdown di fa la se me ponga ka ma ma o ma era singa wa te loan wa ka so tele ni si le mele le reform ele long ka lo reform when I going fa sa mo pe o le fa lo la inga a kong fa fa sa mo nga la ngol fa sa mo nga le fa sa mo e stanga tele revival a kong o le menga le lo ka pa I would say it's a theological revival il mele o le reform fa lo la inga il keminga o nga tama le ka lo reform o ngoi ke ma fa we ia o Martin Luther pe o ngoa nga John Hus sa we I fa solo mai pe o nga o John Calvin malato John Spurgeon ia le la o mai lota to vai ten a fa pe la o ia se fa fonga mai a fia I lopo ko nga mea ia total tonu ia me ka ko ngoi ka ko e tu sai ma o nga
ale reform theology ale vaenga na ele o mea uma for reform theology e mulmulta e tatou e fua ile tatou stari ma le faasingo mai ale tu apeo inga ole tele le nga o le mea nga inga e tatou ia wa ka olole theology o mea o le atheist ilang theology o le okay o le ala theology o theology nga le atheist ele tal tonu ile tu that's a theology if I may there's no God makakus pa ia o le vale tanta fe mai ele ese tu pa o le ka usi siringa ia ale atheist ele ese tu o me ya ona mata ala i tatou le tatou o langa lulu e wa ia i lole ka kou wa o peo lo fsili nei afiafi pasa peo inga e aunga nga i hai le ale me o le theology ia o se fsili te le e alun ngai kausanga ma les kausanga ma les o ka karango ai lava ka fetali il fsili le ia pasta to le bone ia nei vai taimi ke le fo ia ka fa ro ia ke le fai mai si e de koe mga o mia ia meo theology o meo doctrines o meo nganga o Hebrew Greek ia mai si ma o mea o pe o funga le pa war me le mga o mia o le nganga pa ia ia a le nganga pa ia me o fa uma e ma fai anga ka langa pe o mga o mia nga o mea po la mga o mia pea ia me ngi o theology ma me o fodinga maniva kan me ia pe o langa ia ma fa unga venga fai por la pasta por la abun o le simea le e pusilinga nga pe au kan ko fa pe nguki e lo faku pe ka e lo faku ele ma fa no o nga pe ma fulita te feta la ia e o ta o ona le tu ia fai fe au ia a me se ale me fa me ele se pon me mo mio le ngang pa ia e paulo me e ka o le fa unga o ma fu anga e la ngona le fa no se onga Paule o le ala tātou te lo tonu le finanga lo moni o le atua o le kuspa ia ku ula ia le context le o le author kuspa ia o le anganga pa ia of course ele mo se tātou me mwenga fai au noa ma le anganga pa ia ale ponga langa ele me fai tātou ona langona le tala noa mai o le atua verbally peon kakarango fa pe ele langonga ka ku leo fa pe ngale tu a fe langona ta tu le leo le tu langona te tono lana fionga pa ia le tu spa ia le me ngale fe tu so o la volta la fa ke perfecta wengi o le perfecta mai mea ele a ingam le upo le tu ase e contradicta lo ngale fina ngalo o le tu ase alanga o le nganga le tu ku circus pa ia al perfecta foi le perfecta mai pe fa pe e yanka ko fi perfecta game e ka un perfecta mai foi ala le nganga le tu a saulo la e contradict mo le upole tu melanga e pole ai which is le la nganga ata to ia o malola ile merenga sa no ile pela o palme manga o mia o le pa ia mal fa unga e lo tal tonunga ele engi mea whapenga e au noa ma mena e ta ua lunga. Man kua foi la peon vatu fatu ai loa le tātou le fina ngalo le atua. Ma mea le nganga pa ia i tutono la fionga pa ia le atua. Na tu sia e le nganga pa ia o le atua. Ale ponga langa e mo i le ngana le tangata nkusi ai. Ongo le whamo i mo le atua ma malama le tangata. Ai ponga e o ka kou sa mua ma ka kou e whenga ngui ele ole ngana sa mua pula ngana ingilisi nga kusila ele kuspa ia nga kusi ile nganga e lengi ma le nganga e pelu ia masinga vaenga le ala maika ele faila tatu ona mala malama ile o onga male me tauton wai le mala malama ile fiong pa ia le tu il ka ko fai ka fa sa mo ia nga o e silfia mantua
fiengi me fai tau e alfa sa mo mal fa Britania e fa ma malama tu le ile ngana kuse kuspa ia ma ko kiki a se lau pasing e fa fia ngai so o me la nga e mo mi ai wa ole si me fa na o me ile me le ole ta o mama ina I malele fa fetai ai e tangata ole effort nga fai ngai ka kai nga o ya onko fe au onko spa ia pe fa ka usanga pe fia ka usanga imagine fa o mai malua pe fa o mai se theological college ai fa longa ku lo fe au posko inga loku o fa mai pa wa me manga mianga le ang pa ia male fa o kia o kia ko fa ka usanga ele mo e mo le ai o le theological college o ngol tu enga ma fa nga so ele lo tonu la le etatu le mea na mana vaina le atua ele anga pa ia pe a no ma stadio mea nei how can you fafenga e mo pasta o le mele ka wanga e le mele o le ku ainga faila unga fo inga le ai fa pe mai ia se I ka wa pola se me da nga pa I o fa me dingi ya so la nga inga lo ai de ki do kus pa ia pe o me fa penga ya por fa unga o penga me nga ni nga fa ku ya sa lo le fa unga sa mai luma I au ke nga fa unga sa o sa mo le fi unga pa ia le tu expository preaching of the word of God o Peida na menga ke kopsi mai wa menga ne ka wa nga ya ko fa ya wa fu disi ko nga menga sa fu disi ko nga pe ma ko lo fu si fu disi ko nga fa su at kus pa fa ma yo o ke su e kwa sa o ale me o ya o fa lo fu ko nga ya fa ma yo ngor kuranga la le ya pe o menga fa ka yo le ka kala mai pe fa pe pasta kulanga de nga ma ke de be angor ke de ga pe sa o pasa bo e mo le I ko nga menga ko me vanga kalo mo inga su ku spa ia ya me fa kala le se fa me kala su ko fa ka nga me ona lu ele o tau sisiro na u ko ka pu ko kala nga serve po me na lu ia o em fa pe na ona fa mela ngai mo ko ia mela kalme e mo mi ai le o wina le ta fa na wole tua ia ai to elders ko loku o fe au o to ina fa anga sa o le menga lenga ele lotu e alula io e o mai nga e te loa I po ngā whior kuspa I e ke alu e whai tau e ke kalo ma whapenga ele o mea ka o le campu o le mo ingi kalo a su e pe o se inga a whamedi o nga whai ere su e mea ne mela I ele alu whapenga na whai ele alu la e whai mea rau whai mai kalo ko e ngā mea e se whapunga I le mea lo wha unga e si ki do ia o le mea lo wha unga o se mea e ku mau po se me e kalopea ia mai fa unga po se me wa lo ki ko si da ku po o le be funga de nga pa fa ku muinga la nga pa yes wa ka ke kalo fa ku muinga la nga pa le ka ko ai le va pe ko kalo so nga pa fa o fa le o pura le fa o wing o le o pura o se me o fa o winga o se me e kasi ar sa unga e fa ya oe po le me ki kakalo ke mo le me ma fai pasta nga ma nga ke le na tuna ni se le akrima mal tala le la fai ya uia o fa unga o le me e ai ile kirsiano so kirsiano me afa mai e tusia mo Ioane le kua episodes fa mai o to ua ona if I paraphrase that ua ona fa wina ta o to mera ia do not let anyone teach you ua umon fa wina o to la kala ngoa ile nganga pa ia o le atua ma fa la me ia fa pe ua ona fa ola ina itatu ua fiole nganga pa ia o le atua tu ne itatu a saula le nganga pa ia e sauma me uma ia
e sau ma le mana, e sau le whaamawhai, e sau ma le whaunga, le ala wa ia e tātou mea ngā, e mawhai inga whai kā kou ma muli mau, e mawhai inga mana tua e tātou a whionga pa ia le tua, wa karanga Iesu, o le mele le ngang pa ia e whai ea, e whamanatu te autou mea uman o wa o tuai, mawhai autou e tapua i mai a te ia o le au peu ese le alungo ngei mea o peu ko ngā mea ngā peu ke lea kulpawanga ia oe lor pawala ia simia ame e kusa uma pawala ia kako o lea ngang pa ia ko ngā mea whangare mai kakalo mo whaunga ia whaalua atu whātu ke le loa pūwhea kuspa ia ngai mo ngā mea wa ke le ngā mai karawanga le ia e dia mea say but that we are talking about that church here. From colorful context nga me ele fea ya ka imale malfa unga ne ya uia pawale me afa pe o ka ikale fea karala kasi me au napi e poto say that me mo ko imele a ko e oele le tauti nga nga ia ka miki nga o i la unga mele a ko e oe okay, ngale le theology, okay, ngale Greek, le Hebrew, hermeneutics, theology, I mean le exegesis, le ola, kelo me homiletics, okay, mai nga. I le koe ngā mewhetle. Iyo, i koe ngā skairi, o le walava le angpa ia, ama pia mwhenkalanga o ma i le angpa ia, vepo le vanse se mango whapia me, soli. Alo ia, o le ia la theology. Iyo, this is theology in itself. Le mea lea mai walava ale le nganga pa ia walava fa unga that's their theology theology nga ia nga fu va nga ko le mea nga ala nga fa le ia la pa fa mai e lava nga pa ia a sau la le mea ka pi pi la ale mea na le fa mai nga pa ia e sau le mea si su e kunga le mea ka ngo me ko ai fa la vala e o ke le nga la fa nga le mea yes na ko e o ki a ko nga ia wa peila o se tala whaatusa o le mea ngai le i qualification o le whai mawhai au o le kasi o qualification ngai whai o le mawhai o nā o au o fsili la a o au le it is doctrines and theology a o au i mata upu e ola pe ia mka upsi sili a mka upsi sili la e le avea la le whapea o le lava la ka mka upsi sili maloka le lo nga kuse pa ia e fai ma alo fanga o le me kaunga fai e kaua e va pela upu fa ka fu ngai pe o le melen tatal no last week ka o le polonga il polonga a Yesu o ka ko ia ma le upu nga le fa sa moa e kamaro sa moa ia le upu le RNA le fa e ling ai o sa moa manuia alfa palangi o le pis pela to inga me va pe va ia ili le karakus pa ia nga fai kaulola ia fa sa mo fa ka fa palangi me le skama ki sa mo ia va ai le o file mu o fa sa mo pis pa e la kala kula fa sa mo e lingi nga ai lo le fa Britania o le manguia ia em fai fo inga fa makala ia le upunga manuia ele lo at least an introductory understanding o nganga kusekus pa ia nga e mo ki ngola e kele o pipe lo ia e ka kole kalesia o fa ko pasta o ile ka kiele kelo ma doctrine mal ma theology ese ele a inga markus pa ia o nga e fau mai lungo o nganga na Britania maranga sa mo ele fa pe fa tau nga vale tatu o le tofi o le fai au o le tofi o le Cristiano o le va ai pe a mau o se avango sa ili ai mka upsisili ia ma mea ia pe o mea fa mera va nga ia ele ko nga meu o doctrines ma theology ma mea fa pena but theology is anyone is a theologian. So sisia o e ma ka ko so Cristiano a messe ve na ka lo theologians pe ma vo fautato nga o e faila un kuspa ia nga o e su kuspa ia I lo wa ulangona so Cristiano lava is a theologian. Any Christian per mele facts or any Christian supposed to be a student of the Bible. Same thing. Any Christian tauna
Na mara Fai o ia ma theologian, fai o ia ma kakasu e i mata upu tau i le atua. Ka kaua sos ka kisi angoanga malama i le. Yes. Le fionga le. Na fionga le atua. E le mwhai e unga o le ngia sesi. Ie. Pe fase se inga Fase inga sesi. Ie. Nā mea ngau ke le kau fase. Onga o le marama mo tata. E wharo ko unga. Po whea lava o iai ia e kālesia. Ke le whai aku whapio e kālesia uma. Pero o whai atu ile se wha tau whapulpulanga i le tātou mafutanga fo ima. Ma tātou paanga. Whai ta ua nei mea. We are doing this with the awareness. We are not perfect in our knowledge and in our theology. But e iai mea essential ma mangingo e onga ke longo fia rawa se. Lo inga lau tala. E iai o le alofo le atua i ona tangata la genuine, la wha maoni le sa ili langa fionga moni. E le whaavava wai onga vālea ka ngaka i lalo ni taita inga mangi au onga masi e ka le sia e le whaile kuspa ia maanga pūlenga. E le whaile kuspa ia mana au onga o le tau alunga. Ko le fili lava o le mele o sound doctrine, o le experience. Like we go by experience. Beanga o iskaka e umalaunga, nga le launganga o le experience. Nga launganga o aunga o whapea, o aunga o whapela, o wa ainga o whaunga. What that has to do with people. O nganga mea ke launga, o nganga la. Nga ole upu, nga ole mea ai whaale nganga e whangai. Whesa oi, saumele fionga ale li. Ia, nga o rola e ngai ka me maa, ia upuma, le ei mase o langa suia. Aisea, nga ole experience la, ele o se mana, la on kala kuspa ia, o le gospel, o le mana nga ole tua e whaaola ina ai. Ele o whai mai. Ia, e ole mea ngai de whiwa e solo i kanaka. Yeah, that's another reason. O le si mafua. Wa ele o sao whai le upu lea kuspa ia le tangata. A longa pe o koe ngā mea ngā fui ngā le pe i sau mai le mawhau whaunga. O le tangata e launga. Le rainga whapere le. Io wala mea fui whai mai tō paulo whasusu a fōru. Ai whatupu e le tua ngā ruenga. Longa ngā ruenga na whatupu le tua. E whakupu la kuspa ia. Wa le upu ngā ruenga. E le mua o miena koe ngā mawhau whaunga. Funga le mai kaka e. E kau whau e le mea. Kau wanga o aurika ke le upu. Wa o le simele le mo koe ngā mea whapia. Ia, mo se whakainga ngo whiku veaso lea. Ngā whailo le koe ngā mea pe o kupuranga. Ia, rakuro leo. Ke le ale o keringi kakohu, ai mesangi a kongo ngi, ke le ka miki. O mai no le whedi me ora ka ukara vau. Ia, manga kua la oi. O whaingi e ukara vau ngi. O ka miki ngi, o lako makua i ora me kisi ma loku ia. Ia, o ka miki whanga ngau ngi. E makua la, e vai whasa mo ka miki, o loku ngi, o le whasa mo. Wakura pe o boring, ai whai ngale. Sau lo le mare langi le korosi me kong mananga ai kia le youth koreki lo ka meki nga wa ko la ia o le mai maria la ko lo ki kon de wa ke de ko kon honi o wa ko ngi wa avenga o ves fo inga le a ki de nga va ka meki ki mane pe la fa ka inga o ko le ya fa mai ke fa ko lu lo wa tu wa lo tama ma lo tina ya e mo fa pe ponga ka meki a fo ka meki ngi ro ma o ese ai le ka wen me fangari e ava lo tama ma lo tina e fa e le ka wen me nga we vai le ka o fa mai o la pe ro ka mi o I got a right to keep move ya le o nga la le ka po le ko me yo o me yo theology am ka sisi le ala o fa sisi ka mai fa mai do ya fai poi polo vai tu lo tama ma lo tina e sorry ai nga loi o la ia ile simen mai ava lo tama ma lo tina mai nga le ko nga mena nga foi lo ke ka po le me ai kere ngi ya ka ko e sa lo ide ke sa mo wa ngai e ka sia nga yo ngi o ko so e nga fa penge ya lo ko mi la wo mo wa nga gateway de ma fu mai o le alea o a korkaspa o si sem ka si da ya wa ko ka miki big amen to that but ko sa o le local o alanga o lo ka ko va ai fu o le meanga pe o le alunga nga le alua always come back to this why responsible le mea
o mātua keusiano, ma le lotu keusiano. E saula ko nga fasala venga, pe ko nga fa nga youth nga piki mare si verse keu le si verse. Saula kama ele ko vale kama kia. Pe o menga le pe o menga mai ka ko nga sa, ma ka ko youth. E fa pe sul. O pere pai po college ali. If anyone say that, what do you think? Au le alo manatu. Ele o irresponsible mele. O ka o le lotu, ma matua. Ava pela o vai fi au menga ma ko e fai. Ava pe o le lava ma ko o menga fi au e fai. O ka lo ko e fai. O ka mekin ka opsisi. Ma sa mo o le mata opsisi. Mata upu sili atu. Ave mai ia Paulo o le mata upu e ola ai. Le si fa sa mo la o le onga e ola ai. We're talking about sound doctrines e. Wa ele sko nga me mai. Ele ia se si usa o to son man sa o le ai o onga to pito e onga mama kila ke longo fia le sa o man se ka inga pe la ngai ona Yesu lava le ali. Le ia se si ali o le tua o le tol taspa ia. Fa mai ska ele ia se upu ko kaspa e kon kuspa ia. But the doctrine is there so clear. La ia le onga o tamau le tua le alo le tua le ngang pa ia le tua. Ele mfeka ko nga deny nga mea. What is that? That's theology. Pe o le aka kalangoa I kapsisili le. Pe foi la overload foi ngani. I koe nga onga ia le ngo kalangoa koe. La wa o ngai la nga le lufo Yesu. Yes. Ai ngalo ai. Ele ko sa fo le tua. Yes. Ma koe kawanga o ma me kami. Ia nga orore ke funga no fa ya ku ka maka ku nga I vaenga ye ke lo ai o mai fo. Ala o pe o va ku kami ki o de fi ma. O nga la o va pela ku o le ku lo fa o le ku nga le lo fa me la ma o ba fa. O se la I nunca precisa. Le fa na ma le ku e lo. O ku le tu. Fa ku la ia le pe la pe sa o mantua ele ke me ngale ya sala el wa fa con ele tua ia Samuel Malatu e fasioki ia Saulo Malatu e fasioki ia ale Amaleka o mangu me o tama o kamaloloa o fafingi fa kasi makamaki children and infants. Who gave that order? God. Ko maila ma foga ko o fe me le ko alofa so ko nga mera pe nga sa no ta ule alofa le tu iraka ka u fo imale pa ia le tu male amio tonu le tu male to sa le tu a wonga I lo nga le alofa ya I lo fo ko sa the same God that is loving o le tu fo nga e to sa same God anga le leima ma o melang malu le ko fo nga e fa masino tong ma jealous ia pe e fua le tu fua a wole le o pi kasile ko wa Saulo le ko mai ki onga le lo fo le tu pe so skersiano Saulo le lo fo le tu la unga krola ia le fam sinonga le tu yeah, it's the gospel there. But you have to present the whole council. Upu ale tua. Pela le mea ka ua I le au talvo. Ngal tu ua ma tua le mea la ma fo fa wa. Ala me ia ava lo tamama lo tina. A ka koha ili le lenga mau. Le ia ma se me e lave ai fa pe o le sala le fa lo ko lua so la ke yo ma ko so onga ye le mela mana o le manga o ka le angan ka si le ia fa o mela manga o fa ilunga nga o ngi me fa onga se o perfect capello ma fa onga se o le fa onga o pole le accomplish ai ia le mela mana o fa I vai nga le sa ta tolo no fo le vai te I le o nga le ngo fa fo e le fa onga fe ngan ko ngal fe ngan fo le si vai nga le ngo sa wi ka kan mo fo ma ko fa so o fa ko le ngo fa yo no nga ko afa afa o ko fe ko fe ngan ko ma fe ngan fo fa ila ko ki le fe ko ngo no ai afa le ko nga ko o me o mana so because that's theology ma ta si si o ka si nga la ko e afu
ngol fenga fo ia ala fe mela fiong pa ia le kua ole fiong pa ia ato o kus pa ia lang fa nga e sumala to ole fenga kuai ia ale wo mata to ma fa le nga ia mela nga le ole fai vala nga o tato ole responsibility la nga a ola sunga ma so se fe au so se matua ke siano ole awa ole leo o la tu fa na sa ole le ka fi ole fe mga opsi silima doctrine wa ole benga de ko pungi vai ke mi apasta le me se la unga up le anga ole theology ma me nge ole doctrine se pode ha e vai ngai o lotu ma e karisia ona so do nga ko na fa pu nga ku ai nga la e vai nga me theology e po hai se ku la pasta wa o singa me o lo ye ka ku dingi vai kai wa fa nga e karisia o vai de nimbe po se me sa po se me se então va ko fa ngo ko fa lo ngi se me apera a solo muai o se ke me solo muai ona le tu ka o nga le ku ka fe au on fe me nga solo muai ka wa leva fo nga lo al amerike lo elim you cannot preach without theology elim fa asola o like asola ke i ala e ma sa fa ngor kala le do not preach theology why pelan melo esa no ai le we ofsil lengo e fe vai ai wa si le ko fe vai ai on le pomoni ngai lo le mafuta on le pepelo fa fio ka fabricate alta solo le upole tu e o lava i so se mea lava e fai con le loku o fuanga o ka sili la ia okay ka ingana pe o ka ko ele la unga ia tina pe fian kupo ka ko ka le sia fai si falsa ele fai awa se finge ka kolo ka kom ka sili nga kusa ma kala kuspa ia so pe vol fa pe aku o Yesu le li. That's theology. So how can you preach without theology? For me, I will fire them to see the law. Every sermon I preach, every sermon I preach, you look at it's always a theology. Why? Because that's what you preach. Menga kele so unga fire ngi kala pio kala la face ka. On ka sili e pese pa fu ngale it's like a confinement keep by oi kongo i kere fai show kere la ko mai ya mata normally tu ana po that's theology but that's a very poor theology when someone say afa miskanga maka ngoma le tu me mo le so me o mafa ele tel tonu kaka nga ile sufficiency le fion pa ia le tu ia fo ia me la kon kuspa ia ele ma pele lo pele ka kongo fo wa o fa alinga fa pitoa le a fionga pa ia le tua menga le fa ko a fa lo ska pe mata no male tu o sili eli lo a we ko ku sa de leiso a sa le nga kala pas doctrine divide o doctrines e fe vai ia a Paulo me ke lo a fa pe se fe vai inga i me yo doctrines konga fe vai e ngai lo ele se ngo ma moi ma oki okay doctrines le ki Apollo la ngai doctrines ki Apollo theology ki Apollo theology le tu a fa pela ko se fe vai inga o ngai lo ai o doctrines divides like a filter e lo ai me ale tua ma me lo lang fa ka ingala ele fa pe o me essentials nga wa ia le theology wa le kongo o Yesu le tu o ka wa le tel tono Yesu nga fa nau mai le virgin o ka ele kongo nga o ki mo ia Yesu fa me nga moe ko ke i mai so me la nga ele fa ko e mo o mi ai le mata obsesi marsa ili mata upulo loto fiong pa ia le tu o ia ka e maka pula pas o se tasio o ata ya tangi ai le
le leanga fai on ka psi sili kongore loko o upu pese e Pese peita pese poinga. ya lo o so sa mua I le si loko nga lo le ka o kula ko mangu a o so mal pese kamongai kamai pese va ver pe warm up o so mal pese e upu va pia sa o al watu ya satan me sa o al watu ya satan ni fa mai o me totin o fa longo kunga anga mai faku ki ko pero Ola menga se na pese. a foi la fe mai ka a yesu kalo mai au fo eta ina ma to fo ko ya fa ko winga ka ko e sola me fil ya ko fa ma ko ya o pese a ngo sa so lo ki ka mo ngal sola ese mai a satani o ti Ale sa pese de a o makua mai sa wa lo ti sa ala kiki sola me sa kan e makua li sa kan ko isela o ia kapsisi poor theology very poor theology me nga fe me fai I ka fa ai lyrics o ka ko pese na ka ke pese ka ko le lo le tu la vie sa kan ko nga pese funga le pisa sa fakir kamale o pop mali ale wo sui o po ngane ai pese mai I think same thing same thing ya si pese o fa pena same thing o pese ya ka sui nga o po a fa ro mo de pito de me yo kamaya sa reke me ola pop mali I think all si fai au ke le fa ko nga Rastafari yeah Rastafari o le founder se foi lá ngam kapsisi that's theology that's theology pela pela spesial nga ve mai some call him Allah some call him Adonai but God is one that's not our God God is not Allah our God is not a God of Rastafari le Rastafari pasal man call founder nga ma fa ngole ngol kama lo o ras ma Tafari. Rastafari. Yeah, I'll find out all the religion there. So, but that's their theology. Il music la pe on ver. E ya música cristiano ia. E foi o por cristiano. Pe la pe o menga fa ke ka ko pe o skimming o fa e foi I tatu fa ile le upule a se kasio pese ka ua sa mo pese vi inga I pese vangale I fo mai alo wow se u fa paleina oe o le me fa mga kumaya o le pese nga o le kalngoanga le Yesu ma ki apolo me Yesu I fo me ke awa o va ko ya ki apolo ya Yesu I fo me o va ku umare ya o malo that thing comes to mind pa u fa longo u po pese nga I fo mai alo wow for whatever reason pe on fa God doesn't need our worship for him to be God. He wants us to worship him because on mafu anganga faikako and it's good for us. Akakole worshiping ale ko. God will still be God. Ala fe mai tatu ifo mai lo worship. So for whatever context and however you apply it doesn't sound right. We don't do it. That's theology. Eles coin ambe fanga de ve sa kuspa. Or kala lili. I say. Yes. Ke leng fa me kuspa dis ke. Yen sa or kala lili me kala pa or kala lei o istio I say. Yes. Apelang kupu ke mo Paulo apas. E kupu foi I ka ko ke. Wa ele fa pe ele mfenga le tup. E tup. O tulanga le way wa menga ke prefer ai ke le o PC pe lo hymns I prefer hymns pe o PC fa ngal me kisima le marka iki o ke lo PC nga o PC fa liu mai PC pa langi o PC pa langi eva ai I writers eva ai I kakan kusia PC ia they are theologians. They understand some of them are Greek scholars here, New Testament scholars, and they wrote these hymns. So they kusa ma theology ma kapsi sili al kuspa ia. Ele pera mer ka fawa o le leile o langa le li le leile leo le leile ka al lo fa kulo. Yeah.
Le ai ma se mea kuspa ia a o ngalo loko kuspa ia lo. Faku mai lo pesi. Ia ngala va ese le ngo o Yesua ku al baby ia pera elek pesi lo ke. O le faki one love. So ko nga mera nga Let's get together. Ia ngau su like go look and make it like a gospel song, but it's not. The tune, the lyrics, everything, the spirit is not Christian. Vava ai o irresponsible ngambia fifi out. O kapsisili. Kapsisili. It's theology. All come back to theology. So ko nga mela nga mana tuna tuika ko pe vota ua vala wina statu fu nga luenga e mankua ia le ile valo anganga a Paulunga e fai le lua Timoteo fa kul Ia. fa tolu e fe mai kala a Paulo a wa e o yo na pola tu te le mafafai ai ona talia o le o onga e o lai a tu sa mo la tu lava tu ina nau la tu te fa putuputu ai o mo i la tu ina ua feu o la tu talia ma tu fa la tu te liliu e se foi o la tu talinga ile upumoni a liliu watu i tala o le vavau o le upunga ke piki nga le upunga ha o onga e o lai o le fa sa moanga o le fa palangi nga ia o le sound doctrines sound so fela o ye ve me ko i fa for sound doctrine we're talking about theology here apasa ale afa pela ele mata upu e ola pero oinga woki look and no wonder e mafaianga mangaia me uma mafaianga kele kupe se loku mangaia le falsa mangaia la come ke e konga pe se fa akusa o skanga pule ako fika ola lengo ole atole akola au ai uma me nga ai oki le makabsisili why that's not a church a church has to have the word of God. That's the foundation. That's their life. That's their heartbeat. Ole upu ole li. E loana le loko e fio le angpa ia. Ia o ai le upu ale angpa ia. E va pe e onka alo fa unga le angpa ia ma le a fai mai mea e le a inga ma le upu ale angpa ia. E le ngalo le fengen kwai. Ia va fengen kwai. Kala mai a Yesu a fa ko mai do fanga fingen kwai fa so. O mai rola e ka kia kuspa ia perfecta mele ko inga perfecta mele. Peixe rola e lungo perfecta nga. A ku ne o si fanga me perfecta nga me ka fa o salambo la fai mai. A me que mal curo perfecta se fai ka salambo. O morola salambo a ko no mai ka wa. Morola en quote mo salambo mai u feta la mai. Of course, la feta la mai e ala lang salambo. O fai me perfecta man. O sa sili fai ka mar salam. Sa sili pe fai ka mar le salam. Ia pe o kulanga e aunga o makala i ka ku. O ka usisilia ia. O le met da o fai kongo le lo. Jesus has a theology, Paul has a theology. The church has theology. Pero ko inga me fu ngai. O si me o ke inga le leva ai le ma fa fole. Le loto le tu me ia. When we say context, o me fu ngai o ye me o principles aplica por le loto. Ai le context ma me uma fai. There are things e pa kingo la vai sala elu. E se le loku, e se sala elu. Pela me funga le fem le kusole se fengo se me acceptable ai le me le o le fai o si vai con o farsa me lo la ia le ia lang si va ka vika ki ke fua well that's ka vika ele se lo ele lo ka vika o kupo isala elu that's not the church we are talking about the church here tell me anybody il fa vaengo le lokumanga i mai o ye me fa penga so ka kola e fai tele il cap le se se ngoi sala elu male e kalesia church is not Israel is not the church symbol as that e makala e cristiano and then comes back le mele la filia le ka ke paso
mta apsisi I loa lelei ia esenga ma felava sa inga ma fefai a inga o mea o ke ka ua e uia le kangaka le fai le mea lea po ole tau ina o onga tō pito ma ka apsisi a wha pio swewhi au whai ke ka ua unga a whewhi au e pala ai e au ngaka e pai e lea lofa e lea lofa e lea kua e lea lofa e le loko e lea tua because what you have to you don't give money to the church you give God's word and how you going to do that study the word of God in its original language in its theology ma me e tusa ai o ke alu fa makala au fa ngungo e kalesia a konge fia ai ma fa kele ia lofa ai le ola ai ka ale upula va fenga felu inga ka so awala le avea fa peo awala le avea lo le lava lo awala avea lo valea lo le expert ile original language man theology e faima alo fanga that's not an excuse avoid a peka fia le tiute me fe au o le awa o le leo kuspa ia o onga e ola ai kusa markala pa ta o leo ta wa foi pasta mia fia me un ta psisil ese si me to tala i pela fia fi au tai pe im ta psisil ke lo le a ka pa mai ale me nga o singa on ka psili ai o le theology ai e fai ke usiano a ko fa fai ngo fi o su e ina ia o le fa linga le tu o le fiong pa ia le ale tu o le onga kongu le mu o le tu o lona ta iala o le upu o le tu o longa fa moe o le a mi o tu le nga kala to live godly life wa ele ai am se nga ngai me pe fa pe ele suia ele olanga pe ko ame ngale sa o theology sa ole o onga sa ole me fai sa ole le taltonunga sa ole doctrine sa ole fai ngole olanga sa ole uska inga ola wa em fai ng fa pere ka ko ska ai le me nga na fe mai le tu o se ole me le sa ole le onga sa ole uska inga o long kongu unga la ole vi ia yo le tu ia le li alo mai foi fasole ne fia fi meta ta sisili sa ro kasinge ta opue pi fa ali ai sili ona taua le ko fia o tulanga le ia sa ole le ye le fa tati ina o me fai le lotu ma le atina e no hadwenga e ati mai ile upore li o woni i fa mo ai sisi bea ia fa pena su e mai lo le ona fa pena na o inai ona tangata fai le o tangata cristiano e fai o finga ngalo le tua ia fa mano ko pasta le fia ke lo le ia oli fa na fu na oli tano ngale ni ia oli mo li atu le nga fa ftai no sunga mo le fa manga fu oli ni ta o le ni fia te lo foi ta sino ta po sini fanta ia le mana ia le ma due me foi la ngang pa ia ne fia fiwa ni mata ta ina foi ma mo ni upu en fai ona fa tala ina no ma malu foi mo na pa ia ne fia ia ole upu masani ia por tal masani pasta fa manuia le tu na wen mo pele la o le tu mo no final ia ma o titari ton ia ole fa nga tato por kala ne fia ia faftai atu foi mo nisi foi uso tu fafine o lo o mfai ona so son mai ia matari mais foi ma mai ni fesili foi le por karaminei mo we foi le nganga su e ma le nganga final peto su e atili tu spa ia tu sai foi ma to fesili ma tu mai ia na foi tau fai atu sunga fafine ia feso tariatu le fesili foi a fai ele o mam na mati ia ele nu melanga i dungore ole page ole Grace Recipients Community Church ia vidi mai ia mo se ave noe fai enta tu tala noa e fa soai le pe a fai mia si so soani ia ta tonu de fia nei
ia o le faiʻuga le tatou po le kalami faamanuia le atua e tolotu. Soafo Iesu. Amen. Ene li.